kalian nama nalah kerajo babini le terang acara memilih jodoh kalau ragu apa Ustaz salat istikharah jodoh orang duo cik temani cik kunyang lansi awak lawe tu jelit komani koranca tapi ragu apa caranya di Allah ada solusinya salat istikharah sudah salat istikharah tu kama condong hati awak lah minta petunjuk awak ke Allah ajalanan itu tapi lah 3 kali salat istikharah Pak Ustaz hati kanai keduanya nikah keduanya onde Pak Wali datang selamat Pak Wali alhamdulillah mudah-mudahan Pak Wali Pak Jenius selalu sehat walafiat amin ya Rabb.